tunhnaya India le China in rina line of actual control LAC a India le China in kar thom anar le deuta ka hian China ral laka tlan cheve du lo sipai huai sen Jaswant Singh Rawat ta chanchin hian ngai ven a hlo thar le hle Jaswant Singh Rawat hi August ni sompakua sangka jakua somli pakata Barwin British Garhwal District tuna Pori Garhwal District Uttarakhand nita a apianga kumsom ni atlin kumsanga jakua somruk pakata Indian Army Garhwal Rifles a alutani Sipaya chanla hian China chuan tram na satak tun thlenga khover history a tram na saber antuara anram sarkarin mishing makta duai sompanga vel thi anga an puanza line zirtu tamtak chuan tram wanga thi hi makta duai somli vel ni tura an ngai ani China in tram pui mi thi a tor chan hi khuarel chiatna tuilian le khokheng ba ka Chairman Mao Zedong a kai suai communist sarkarin agriculture laman kalphung a thak danglam wangle chu kalphung thar du lo tu tele sarkar lam in norna ngong ani an tram pui tor awang hian khovelin China an dema an khwale tuitenge po sarkar laka lungoi lovin an boruak a ritle hetiang boruak ritakina delawang hian anti fu tok lo awang an ramin tram an to kal zela mi puilung oilo te rilulak pen nan ti ni om takin China chuan Taiwan run atum lo chamhnua India arun ta thutani Indo-China war remo Sino-Indian border conflict tia soichin India le China indona hi October ni somni saka zakwa somruk pahnia aintrana Aksai Chin Ladakh le Northeast Frontier Agency Assam tuna Arunachal Pradesh ni ta muna thleng ni in November ni somni pakhat sang khat zakwa somruk pahnia atopani Hein dauna hi Indian rin lo lai thleng nia soi ania chuwang chu ni mai thei China chu chakzo kangai anni India sipai sangka zathum somriat pathum an thi lain China sipai zasari somni pani an thi thung thiba ka hian India sipai sangka zaruk somkua paruk zet chu an chin hriat ani lawa China lamin sangthum zakua somruk pariat zet an manti hriat ani bok ma se India tiro puitu China point zanan lan tir hial mi pakhat awma aming chu Jaswant Singh Rawat ani India le China in dawla hian Jaswant Singh hi sipai a training zawlim chawala nia ama hi kumsom ni pakhat chawa upa ani bok ma se a huai senzia khover hril fak atling soito angin China in India arun thuta India laman lawin ringlutuk lo bok nen an hnei lo hlea beizui zel chu in lo tamna mai mai ni ti sia in India sipai te chu hnung tol tura thupe kan nia thupe kan don angin an hnung tol ta ani ma se China ral be tura man mo taka Arunachal Pradesh lamatirlu Fort Garhwal Rifle sipaya Fort Battalion sipai pathum Triyoki Singh Negi Gopal Gosain le Jaswant Singh te chu an hnung tol ve du ta tlat lo an pathum chuan China sipai an kap zui zela engemaw chen an beilet nuwa China sipai bom manga an tha te silai an wala zo chu an ki le lama Triyoki Singh le Gopal Gosain te ka hluman nia Jaswant Singh po ka hliam mani bok ma se Jaswant Singh chu atlom du tlat lo kempa achol ha dama a hliam te azia deuh nu chuan November ni som pasari sangka zakwa somruk pahnia mani chawa China sipai do turin kempa chu san le ta mun sang pathuma tran mun siama chuang tran muna te chuan rang takatlan kual zelin China sipai a beizui ta a India tran em tu monpa nula huai sen pani sela le nura ten lo puin mundanga tanga aka chungin mundanga asilai mu anlo thun sak ve char boka sipai junior te ni chungin a che dan hi apuye ema annu an soile danin China lam hian sipai pakhat ni lovin battalion khat ai tlem lo be angin anin ngai hialani chutianga mani chawadar ka som sari pani zet a be nu chuan India sipai te cho pethin tu pakhat chu China sipai ten manin na sa takin an dopa an mani kap mek tu chu sipai pakhat chau ani ti an hre chuak ta a Jaswant Singh omna chu ron pan nai nan mana an that ta ani Jaswant Singh hian ama chawa do nu hian China sipai zathum chuanga kap hlum man ti hriat le ani bok an ka hlum nu lok hian India sipai an ron thlen bel ba ka aom sa te po an lawin tuai thar manin China in ram an la zel tur chu an dang thei ta sama Jaswant Singh hian ama indar ka somsari pani zet lo be lo sela chuan Arunachal Pradesh hi China in an lak man rin ani ma se
he sipai huai sen hian sipai dangte in tuai thar le local belte lo thlen ma chu alo dang ngar ngara China laka Arunachal Pradesh humhim tu anga chhal ani zuita ani ama puitu nula huai sen pakhat jok nura chu China sipai ten anu ma an kuta thi ai chuan ti in khama azuang thla a athia helai hnai kong pui pakhat chu ama hria reng nan nuranang tin a hming vo ania nuranang waterfalls sombok selai ero chu China sipai ten phakin an thathung an thana mun hi ama hria reng nan selapas tin an vo azui bok China sipai te hian jaswan singa luan la ma se a huai sen zia le fing taka ama chawa an mani alo be le dan an han hria chen chuan an ngai sangin an za ta emema darin lim an siam hial indaware nuwa alu le alim an siam hi India sipai ho tu te hna pe in an ngai san thu an sil nge ani India sarkar chuan jaswan singa huai sen zia le ramtana thohlok zia hria in athi nuwa po a hlo pa ngai zat achung te hna an thon zela a kaisan hun tura po kaisan tir zelin sipai damlai ang chin ham thatna zong an don tir vekani a pension nuwa po pension hlo pek zel ni in a pension ma zong chu a pheikhok po sipai ten ni tin an nota a room po sipai officer damlai room ang chin an enkol zel bok India sarkarin sipai choi moin sang Mahavir Chakra pek jaswan singa huai sen na hi tun thlenga Arunachal Pradesh China sipai ebreng tu India sipai te huai sen na le phurna petu alani reng ani